Suygan yarım kaygarda Sarhoşun eydik soygan Suygan yarım kaygarda Sanıdığı aşağı şasınlar gittiğinde güllerim Sanıdığı aşağı şasınlar gittiğinde güllerim Ay kalbimde güllerim Ay kalbimde güllerim Akran iskencili serkede ağlaydır bağmışları Akran iskencili serkede ağlaydır bağmışları Gün ayrılmış olar beni ayrılık sağmışları Gün ayrılmış olar beni ayrılık sağmışları Ağlayırlar kumkularla 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 Ağlayırlar kumkularla 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 Sandım aşka bunlarda Sandım aşka bunlarda Ayılar kışladan yanılar günlerin aklarında Ayılar kışladan yanılar günlerin aklarında Günler yıllarında Zikko bağış kullarında günler yıllarında kızlar. Әліміндінің бұлғаны еуғи. Құрметті достар, құрметті тамашашылар, еске алғансыздар, көргенсіз, сұқланғансыздар, шатланғансыздар, қуанғансыздар. Бүгін бізде Татарстан Республикасының Татарстан дәулет жырған бию ансамбль егіттері һәм қызлары. Ай, рахмет. Ол биюгіз, ол бұйығыз, ол гәуде, әстағфирлла тәубә. Ол сыйын, ол матурлық, ол жұмға білен башлап жібердік. Қайырлыға болсын, шимбә күнігіні тамамларымыз ақыры. Құрметті қонақтар, отырышы әлі. Табынға қап-қаты бұна рахым етіңіз, Танышып кетерміз. Танышып қарайық. Дұға. Aydanız. Yallah kayın, unaklarım irtere kelip aldığına koyup gitmeler yaraydı geçti bir kasrette. Çok güzel. Allah'a şükür, hürmetli dostlar, hürmetli konaklarımız, yaşlar, dertli, şunday ungan, bulgan, talantlı, türlü yaktan kelgen Tataristan Devlet Jır Biyu Ansamblinde yok kağına işlemegeniz, özünüzden шығышыңыздан көрініп тұра. Ay rahmet. Girişesiniz mi yok mu? Girişemiz elbette. Bugün bildim. Ayrat Hayrullin'nin Tataristan Zırhan Biyu Ansamblinde muzikant olup işlegenin. Alkışlamalı gali. Çünkü bunda bitol mina gelip mikrofonları tutaştıra. Dime minanı bunda şidir. Ay, mine türlü yoktan kelgen jigit ekensin. Ayrat Hayrullah. Bigen kişi boy bula. Bigen kişi boy bulgan şey kortalaşa tay bula. Zarımında şegenim bilmegen idik. Kucalar bilmey тұрған da kaldı. İşlemey. Soyaram buna. Hürmetli dostlar, şundan da tanıştırıp giderge kerektir. Emme de lakin tanıştırmasap da siz bu yigitlerini zangar ekranlar ortunda televideniye, şulay bir көп festivallerde, hem de bizim Tataristanımız yetekçileri koyda şekilde bulsalar da bu kolektif her vakitte da onlar bilen birge bizim Tataristanımızın sanatın, medeniyetin көрсетіп şatlandırırlar, kuandırırlar, dostluk köprünü salalar. Zor etip rahmet sizge. Bulganımız için gelecekte de şulay matur edip jırlap, biyip yaşarga yazsın. Tanıştırıp giteyim hele. Mene bugünkü Kurkan maturu iştiraluşunun sebepçileri. Bana cemaat. Tataristan'ın at kazangan artist kızı. Geleri Palatova. Başta kızlar bilen tanıştırıp giteyim indi. Şundan da cemaat. Bana hürmet tanışmışlar. Bana edem balasın içer su, aşar rızık yürütedi beyteler. Emine bugün şunday tağın bir uçuraşı İndonesiya yıldan soң bizi kolektifta matur etip jırlap bergen, hem akıllı, tertipli, ungan bulgan talantlı kızlarımızın birisi. Bugünkü günde devlet ansamblinde hizmet koyuşu Gülnaz Mustafina. Bana indi 12 yıl aile dostumuz. Etisi bilen, enisi bilen indi 30 yıldan artık tanış, dost tane münasebette hamanda konaklarga erişip yaşayız, aralaşıp yaşayız. Allah'a şükür. Leysan Kurbanova!
Әлі мұндай шақларını да білемлейсен. Аллаға шүкір. Жігіттерге көшем. Фәнел, мына бұл музыкант білен таныштырып кетмеше болмайын дейміз. Түп сәбепші шушы бейт. Автобустың тауышын наушар яңғыраты шақ бүгін. Талантлы егет енді. Ақыллы егет. Айлелері білен алар саңғатта. Шуңа көре де Айрат, Хайруллин. Музыкант. Ялғаншы. Тарт ялғаныңда. Шылай ғана ма? Ол мен білген жырларды білмей. Айрат, шынан да бекшат. Көруші бізге, Аллаға шүкір, бүгін жырлашып, рәхаттанып біз әйткен бүті күйлі де ойнайсың. Ярамын. Ақсақ тұрына балетіннен сұқыр біздік арисына шақлы. Текке барып бұш қайт толда қалмайын шақ. Шуңа көре, үйде көбек болмағыз, қонақта көбек болғыз, жәмәғатта қонақта екенін ұнытмағыз. Шуңа көре, талантлы егет, жыршы егет, Салис, Алмас, Сафин. Рахмет. Қайсы райынан Алмас? Балық бистесі. Балық бистесінде мұсында нашар болсын енді. Барасы бар бұл күндерде шуңа көре мақтимел әдірек. Құрметті достар, мына тағын бір шап егет отыра енді. Сен не мені таныштырмай екен деме, сен соңынан айтам. Мен Айдарға, Айдар, Мұхаммад Галиев, бұл есімді әйтуге күшті алқышлар. Сен қайсы ақтан? Бұлай Қазандыққа? Қазандыққа? Жырлайсың? Әлбәтті. Неше ел ансамбльда? 13. 13 жыл. Сіз бір тирек келген кіші деймі? Ярар, үйленген? Үйленген. Неше бала? Біреу. Біреу оны жетейін, ол гастролден ақшы. Болар әлі Алла берсін. 10 жылдан 10 жылға ғана, Аллаға шүкір. Болсын, Алла берген болса. Әлі қалай жефетіңді ансамбльдан шеймін? Ішлей, Остаға ферулла. Бейші қыз. Ату сенің қалыңнан ұнайым. Мәдениет министрлігіне мүрәжағат етем. Ирлі қатынны бір сәхнеде, бір группада, бір үйшмада ішлеген кішілерге вреднысы үшін ақша төлерге ұмағыз. Ай сайын. Yok, ansa ақшасы болмaz, 3 литр süt берселер де ярай. Я пенсияға ептереге алдан бір ақшаға жібергеймі? Ярар, Аллаға шайарып бұны айтам. 35 жыл бірге Зүлфия апағыз білән Ниша күнна левірна правы кругом и домой через Казань. Бек әйбәт. Бек әйбәт. Әйбәт екен өзіңіне білін олмaz. Тағын бір жігітіміз, ана тегі пішмақта, тинақ қына отырышы. Елмайлар енаны көрініп тұрайын жамағат. Аны бір нендей миллет білән де бұтап болмай. Шынки аның көздері күліп тұра, аның ауыз жырық, ауыз қылақта, қылақ қирақта, Башқұрстан дегеттеріне шынды бейталар. Шыл елмайлар білән бітірелер индалар. Қыздарды қашық етелер. Шышы коллективта қызмет қойышы талантлы шап егеттерінің бірісі. Башқұрстан егеті Алмас, гіл Алмас, Айдар, гіл шуңа көре. Айдар Уразбаев! Айдар, фамилияң, исімің жесімен әторы келе мүсің? Келе, әлбетті. Уразбаев. Бай ма? Бай. Нәрсәң мұна байсың? Сен байлығың барсың сенің? Ең бірісен ғайла байлығы. Ғайла бұл ғала. Рахмат, мұна бұл сөзіңе бекшілік қоям. Шынанда ғайла ең бірінші орында болырға тешінен егене қайдағына қызмет қойсаң да, Аллаға шүкір. Аның тұрмыш иптәші, Татарстанның атқазанған артисткасы Сирина Вахитова біздің ансамбльді ең алдыңғы солисткаларының бірсі деп санала. Сирина Вахитова аның тұрмыш иптәші. Тұр ерлі қатынна? Әйе. Стағафирулла. Алла қайып. Рашыл. Тоже Башқұртстаннан әлі ол? Әйе. Ярар. Қайдан болсағыз да, бір үйшмада шейсіз, оңышылар елдаш болсын, шыма көре. Фәнел, достым, сенің білән таныштырып кетуінің сәбәбі шол, шынанда сені бұл үйшмада көруіме шексіз шатмын, сенің білән енді біз Қазан егіттері түркімінде танышқан ек болса керек, ақыллы, тәртіплі, міне, ол коллективтар шындайды, Қазан егіттері де әміне мұнсы да жамағат. Аллағар шәп үйшмада шейсің бетсін. Эстрадының танылған жыршысы, Алар енді Қазан егіттері вақытында да, һәм бұл күсі күнде де, баушы білән де, өзінің тұтышы білән де айылып тұра тұрған егіттерінің бірісі Фәнел Файсуллин! Башқұртстаннан түгіл. Шуңа көре бек мақтамады бетінде.
Дұрыс, рахмет жігіттер. Yok енді, Аллаға шүкір, бұл таныштыруғына енді, таныштыруғына. Қаршы алдым бейт мотор етіп. Теге аэропортта бейт келгенде бір полиция қызметкері бір әрменні тоқтатып, откуда прибыли? Теге әрмен, какие, братан, прибыли? От не убытки демейді. Онда енді таныштыру жолай. Сізді енді білмеген татары жоқ. Соңа көре, Аллаға шүкір, yüzесіз сәхнені өз етесіз, сіз өз ішіңіздің фанатлары. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Шулай болуға ясын. Диләрә, неше ел эшлисең? 17. 17 ел. Татарстанның ат казанган артисткасы. Ал мактаулы исем алгансың. Гана бит юкка гына бермиләр. Шуңа күрә тырышлык нәтиҗәсе, булганлык нәтиҗәсе. Карал диләләр. Менә бер сорау бирим әле. Гастроль вакытларында менә ул кызык моментлар күп бит индеме? Булай кызыгы да. Бер мәзәк бармы? Чөнки бүген менә мәзәктән башлыйгал, кайфләр күтәрелеп китәр. Әйме, сіз гастрольдә йөрисез. Сіз инде автобусга утырып чыгып китәсез, әйме, ул самолетта да, күбрәк автобуста дип беләм сезне. Автобусда ия. Ошыймыш? Бик ошый, Аллаға шүкір. Нәрсә ошый? Плюслары да бар, минуслары да бар. Плюсы күбрәк инде. Чөнки безнең яраткан эшебез кичкенәдән җырга, биюгә, моңга. Без гашыйк булып үстек. Инде менә ансамбльнең тупсасын атлап кергәндә дә күңел җырлый. Менә мин мәсәлән үзем шундый. Бер нәрсә кирәкми миңа, шикелдә кирәк. Килгәчтән отпускы бетә чыгасы килми. Ну, конечно. Менә син минусады, менә. Yok, на самом деле, менә шун бар. Син кайсы район кызы? Казан. Казаннан менә. Монда чыгасы бармы инде? Монда кирип келе чыгайсың да. Yok, ансамбльне бик яратабыз. Бөтенебез яратабыз, бөтенебез фанатлар. Әйе. Аллаға шүкір менә бик тату эшлибез, җырлыйбыз, биебез. Аның өчен әле матур дип киенеп киләбез бит әле. Аның өчен акча да түлиләр. Аның өчен әле безгә акча да түлиләр. Менә кем хыялланмый мондай эш турында? Без вообще менә уңганнар. Үзеңне үзең мактаган кеше әйткән әйтелә. Мактыйбыз, потому что башкалардан көтеп булмый. Бана иншиттәгенә алмаз утыра монда, алмаз. Балык мистәсе егетләренең бик tilga söz için kisəyə kirməgənlərin, söz için kisəyə kirməgənlərin bilən benimmi? Qaysa oldan balık istesin? Tüben tegirmenlik. Tegirmenlikten. Ay, seni tegirmen evet tartadı. Allah'a şükür. Neçə yıl işleysin deydin? 10 yıl bula. 10 yıl bula Allah vergan bulsa. Yarar, yaratasın şimdi. Allah'a şükür Cavit abi, bik ışıy. Bik көңілі işleybiz biz, Allah'a şükür. Көңілі вакыйгалар булганы бар мısın? Bik көп. Давай бірсі. Her bir gastrol sayın көңілі вакыйга. Болып тұра. Қайсын балғаны? Екен енді. Менің обычно нейді? Йықлап қала тұрған ғадет бар. Йықлап қала тұрған ғадет бар. Менен шыңа бүтінісі күлелер енді. Сет қой йықлап қаласың? Автобуста міне? Ең тікесі Турцияда болды. Evet, интересно. Аэропортта йықлап қалдым. Bundan? Но біз теге ашық-пышық жиынып шығабыз да енді. Her біріміз бірінші шығасы келе енді әйбіріне текшіру әйбірлері. Мен ең бірінші шықтым да, айтам бұлар шығып біткенше әлі анда 100-ге яқын кіші бит енді. Ятып тұрайым әлі деген, уянып кетсем 15 минуттан біреу да жоқ. Түріклер күні, бір-екі түрік жүрей. Шыға да білмейм, кіре да білмейм аэропорттан. Шынлап? Кіседе 200 сом ақша бар еді. Рублях, наличка. Шуны бір түрікке бердім де, илтіп қойды екінші шақырға. Аллаға шүкір, отелінің есімі башта қалған. Ненде отель? Қазір істе түгіл енді, қазір бетіне ұлтығы кошмар болып. Неше ел оны тұрға тұрышан бет енді мен. Шул отелінің қапатымына кетіріп, қалдырып кеттілер мен Аллаға шүкір. Мысалы біріншісі гіне. Сағым болды мені? Ел сайын болып тұра. Міне Фәнел, білесің бе, мен біліп бірінші сөз бердім, қар ұйықлап кетерге мұрды. Сенің янда ұйықлап болмаймын да, бұнда көңілі. Екіншісі Көкмара районына концертта біздіңкілерін сәхнеде басып тұра екен. Анда ертеңгі 6-да ненде концерт болғандыр, қатырмайым да енді. Шолтыртыр, сен қоя ділер. Шонда бетін алдаларға бұла бетінде бар алмайым теге. Бір әрсе, жоқ, мен бетінде теге. Честный кіші. 9 орынлық таксиға отырып бір өзім қайттым ауылға. Міне шол. Йоқлап қалдың манда. Бұл бек көңілі қалларда түгіл енді. Жоқ енді. Әлдәшіне берісің әлсің. Сен сұрағаш қыма. Әлдәшетелер өтсің. Сен сұрағаш сөйлебіз енді. Ярар, башқа нашар ғадатың болмаса, йоқлауына әйбәтіңді ол. Шуңа көрә, сен сөйлешуіңді бек әкірім, бек әзгіне сөйлешесің бит сен. Сенің қатыныңнан да бәқітті кіші йоқтырайын. Ир сөйлешмей.
Шулаймы? Көп сөйлешуге ярамай шул. Сөйлеше башласа тоқтатып булмый. Yok. Eğer de hatın kişi yaş irine kisetü yasap nişik yaşarga öğreteyken demek ol irin ikinci hatın hazırlay. Anladın mı? Sana göre yara söyleşmeyin de evet. Küp söyleşu tur evet tur. Ben küp söyleşu bir telim arkasında mine 50 neseler elege. Küp söylep taşlayayım da yine kadar kulak nerse söylegeni kulak işitmiyor kaysır vakitte. O şamalap söyleşirge yaratam indi. Ayrat Hemen master olacaktan. Ol silesi kilgen sözün, ol hattında da garmunlarla da ili yazıp kana jibere. Şulay mı? Şulay. Gülnaz. Sina kuşiga yapayım. Sinan da indi sin şehir bitinde turu gastrolda bizim bilen yürgenden soň Los Ansamblga şka ornaştın. 6 yıl bu. 6 yıl işleysin. Saliska, jarlıysan. Jarlıyız. Oila var mı? Oila bu yıl buldum ne? Subhanallah. Avgust'ta gana buldu. No, yılmayıp oturasın hali paka. Paka. Çıktı bir tane. Әлі генә Пока не опомнилась. Әлі нәрсе булганын да білмеймін. Жерге чүп мәлімә. Яра, иң да ансамбль демеле, юкмы? Yok, yok. Юкмы? Яра, ушыймысың? Ансамбль. Гаилә ушый? Гаилә дә жый, ансамбль дә Яра, жый. дигәйбәт Алла бергән булса, киләчәктә никахны кем укыды? Ознакайда укытты. Яра, үзем шакырмаган соң мин әйтеп куйдым. Ознакайга кайтып йөрмәсен Мин үзем дидем никах җавап укысам табыйм. бит малайыгыз туса сүннәткә утыртып ушка. Ярар, обязательно. Номерың бар җавап шалтыратам. Яра, рәхмәт. Айра, син ничә ел инде? Мен 15 ел эшлейм. 5 ел. Менә хөрмәтле дуслар, тәҗрибәле, уңган булган талантлы кызлар, егетләр, шунда ансамбльнең йөзек кашлары, без инде өлкәнрәк буын кешеләре ансамбльдә эшләгән биючеләрне, җырчыларның аларның барсында беләбез. Шуңа күрә алар Шамил абыйлар, ol Razaliya apalar, Rəşid abi Mustafinlər, Allah'a şükür, əli də isen sağ ol bitində. İşləb verir, şuna görə. Qaysısını alsaq da, qaysısını büyüşçülərinizni alsaq da, jırçılarınızını alsaq da, Nəfisə Fasilovalar, indalar. Min şaqqatam, şuna görə ömürlərin bilsin Xuday, isen sağ olsunlar, yaşasınlar. Qonaqqa, alar indi qartlar gündəgənə kilətirganlardır. İli sizdən hər vaxtda da yıl sayın bitini siz Qazanda görülətib, yana programa, jitəksiniz indi Şulayıq Ayrat Hamitov, Ayrat Rinatoviç, Leysəm bilən birgələb, onlar da bizdə bek uzaq bir 10 yıllab biydiler, əli bizim kollektivdə Allah'a şükür, şuna görə. Mənə bit, dünya tügərək, Murat, Aydan. Allah'a şükür tügəreklər. Mən turaxamam. Seni dünya tügərək misin? Allah'a şükür. Senin de... Zorlanırğa вообще qorxam. Sen zarlanırğa teyiş tügülsün, ondan.
qaytarman әлі көкірәп, яңғыр болып явармын мен, яңғыр тамшылары болып, кірпігіңе тамарман мен, жерге түшіп жеткеншіп, бик сағындым жанайым деп, кірпігіңе тамарман мен, жерге түшіп жеткеншіп, бик сағындым жанайым деп, кірпігіңе тамарман мен, кірпігіңе тамарман мен, кірпігіңе тамарман Диләрә, айра турында үзем басып турасы китте. Шул кадәр шушылай итеп, эй Аллакаем. Менә гел миңа багышлап җырлаган кебек булды. Бигрәк моңлы икәнсең бит син. Бәхетләрең генә булсын. Рәхмәт. Рәхмәт, кил монда утыр әле. Әйтәм бит, ансамбльдән кызлары да, җегетләре дә бигрәк моңлы шул. Менә ник бу җырны алдың син? Нигә моны җырлыйсың? Син бу җырны җырласаң, кил. Син кияүгә чыга алмыйсың. Син Әйдә, ничек булса шулай булыр. Менә эшендәге күңел халәтем шулай. Шулаймы? Әйе. Моңлы бала син име? Шулайдыр. Гаиләдән ничә бала? Берәү генә мин. Берәү генә шуңа шулай. Я, теге. Ярар, булыр әле, Алла бирсә. Булмаса да кайгыр бит. Я, теге. Кызы кияүгә чыккач, күршеләре кирип, әнисен җуаталар. Җылама, ярар, исән сау булсын, ярар. Тагына кирип, кайтар. Теге. Бер подружка сорый икән. Сәлимә, җегетең белән беренче очрашу ничек булды? 3 тапкыр чабып җибәрдем. Бәйләндемени? Юк, җоклап китте дип әйткән. Алмасы түгелме ул? Сырлы сандык студио. Беләсегез килсә, менә сезнең кайсы бер концерт программасында сандык сәхнәдә булганы бар бит. Ахыр вакыт. Гөлдә сәхнәдән вообще. Туй күренешләре булса инде җананда, җегетләр, сезнең туйлар ничек булгандыр, әмма ләкин безнең дәвр кешеләре сандыксыз өйләнешмәдек, сандыксыз кызлар кияүгә чыкмады. Чөнки бирнә тутыра торган бердән бер менә шушы сандык була торган, әле аның ишен матур итеп тышлап куя торганнар иде, кызылдан матур. Ишенә инде бирнә салалар иде, һәм инде без аны сандык өстенә утырып бала чагалар сата торган идек. Сездә булдымы андый хәлләр, юкмы? Булдымы? Сездә дә булдымы? Юк, минем абыйныкында булды. Абыйныкында булгандыр, әллә синекендә дә булдымы икән? Хәзер инде машинаның багажнигына төйләр дә. Тутыралар да. Bir şumadan idi ol. Niçin şumadan? Потому что tezgine barıp kaytırgan joylu bulsun için. Şutka. Bu sandık içinde bik sirli, bik gerekli, bik faydalı eybir var. Burungu zamandan birli bu eybir kullanıla. Hatta zamanında bu eybirini Firavunlar da kullanganlar. Firavunlar. Demek bu eybirinin dünyaya kilüğünde nişeme min asırlar. Bu eybirini üsimlikten yasıylar. Üsimlikten.
bik faydalı, bik temli, bik gerekli. Her yurtta da var. Bulmaganları da var. Bulmagan yurtlarda var. Kıymetli. Kıymetli. Hatta bilesiz nerse, eğer de bu eybirini yasavçılar yokka çıksa, kıyamet günü jiteşek. Bibliyada bu turda bik tefsille beytilgen. Bu eybir türlü tüste bula. Emme de lakin onun temi bir. Devlet ansamblinde kimler işlegenin bile biz indi. Türlü tüste degen şey hatlı şovatadır diye bilegen bulmadı. Şey. Cevap versek bular? Şey что ли? Şey? Şey. Şey yazışı bitse kıyamet günü jitirin. А вдруг? Şey. Sizin varyant şey. Yeki bal. Kim bal dedi bunda? Ben bal dedim. Buna bal dediler. Үсемлектен ясыйлар шаны. Üsümlükten. Bal. Üsümlükten yiyorlar. Түрлі түсті. Şeşekten. Tüste. Türlü tüste, emme de lakin temi bir uşaş. Zöğüt abi, leseni teskiledi. Nerse? Semek. Bal. Demek bana men orağızda imi şunday tüz gövdeli bir jigit var deyip şoqqattım imi. Şundan da men indi qarap turuşqam aytam bu kurashchidir indi. Oydar senin bir başqalarda qana qaraganda yo'qshadi. Neyse Samagun tugul indi. Samagun degenden Uşaskalı kitip var ekan da oramda bir belekey malını şıraganda sorar ekan ateyin Samagun quvama? Yo'q. Bulay gana jiberadi beyteri. Ders aytdingsen. Oydar Muhammed Galiyev dürüst cevabın için zor etib rahmat. Boş işli bundan. Boş işli. Boş şapştı. Onun bir başı da Lilin babayla batinka başı. Bal bulakka. Üstteki işe ne bileyim o? Bal. Bana bir de biliyorsun Allah. Ya. Yok. Bulak bularga Ben, teştiş. ha? Bulak. Neydi bulak? No, aytgan kishiga. Bunda kelgan kishiga bulak ilasha başlasan. Bunda iştansız kalasın. Bana aytamiz. Kim sandık içindeki eybirinin narsa ekeni bile şuna jaza. Aydarga jaza. Mana bit. İşletemiz. Şpagat. İşletemiz tekil. Yok sandık müziğine katıp. Bana sandık içinde kuşluk mu? Bana avrak iş kurar. Yok sandıklık anlatı sandıklık işine seni salap. Mana şulay bol. Birga kirtsin. Ayy. Yok aydan aşağı ben jarlayım. Aydar jırlasın. Yo'q endi, bilsin. Oydarga jaza. Oydarga jaza. Jaza Biyitemiz. Jaza. Bitemiz. İyi basın öyle. Tak sandık boşta çıkarıp koyamız. Shunday jengil biyimizni. Ko'rinib turadi gövdesi jengil bit. Вообще, shunday jengil. Ayda Oydar jaza. Ha, bırakma gitsin. Aydar. Bana geliyor. Yok, Tatar şananı bütün kişi bir. Şigen bir. Oldu mu? Hop. Bunda şokur mokur yok. Koralım alay. Aydar. Nik dürüst cevap bergen ga degen. Mana
Hürmetli dostlar, hürmetli Jırbi ansambili, kolektif, eğer de birer solistiniz şiirlep gitse, Aydar onu oluşturala. 8906 326. Telefon numara. Rahmat. Güle gitme akşa şekli olan sarvayalar alar kızların boş alanda yalnız kayınsıman sinsiz kalsam minsin nişlerim güle gitsin mi ajanıcılısı saf bak suyu kaynar hislerim şul hislersiz kalu ilsiz kalu emin ilsiz sinsiz nişlerim Gökten yıldız şüple büle gitme Yaltırda ışak işlerim Taң atqanda yanarsın yıldız Sinde sünsen minsin nişlerim Büle gitsin mi ajanıcılısı Saf bak suyu kaynar hislerim Şul hislersiz kalu, ilsiz kalu Emin ilsiz, sinsiz nişlerim Gitme yalnız sandık aşlı Sihri tağlar tınıp kalmasın Yirikte ul üstüne deşin tapsın Bizge bakıt dilep sayrasın Büle gitsin mi ajanıcılısı Saf bak suyu kaynar hislerim Şul hislersiz kalu, ilsiz kalu Emin ilsiz, sinsiz nişlerim Büle gitsin ajanıcılısı Saf bak suyu kaynar hislerim Şul hislersiz kalu, ilsiz kalu Emin ilsiz, sinsiz nişlerime Bravo. Aferin. Rahmat bizler.
Kırıp alırım yüzüm. Yanardım bir halitim. Bitra 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 bir kurun itira. Almağaç bakşalarında badiyan tütelleri, al bulsa da gül bulsa da gerekli mütemleri. Alım ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri 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 soğuştura başladı. Ağzına kaykı geler yıldız sağıysın kalgan eken, küskür tökelerim talgan şakaryısın kalgan eken. Alım ağaçları, sayri sandı ağaçları, Sayri 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 sağındıra başladı. Olma aşka sıyır kumgan sıyır şıkkımık sayrı, seni oğlan yürek kayıp samağın kebip mayrı. Alım ağaçları, Sayri sandı ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Üstellerden üstellerge tizlip gitken aflisun. Sizden bizge bizden sizge bulsa yine telefon. Yaratam bir haliti. Bitra 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 bir kurun itura. Bir umeve dikra. Ağ dilinin art yağından ışıp çıktı bir şıpşık. Sibeli blöni zabudu digen bulaşık ınışık. Alım ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri 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 salındıra başladı. Alma ağaçның ışlarından beni geldi vurmelep. Шығар жәуіт бәлі шыңды тұрмамы бөлгелеп. Alım ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Sayri 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 sayri. Dilereni kulmekleri yüzde birge jıyıla, şarkıldatıp bir nükülse ştukaturka kıyıla. Sayri 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 salındıra başladı. Sayri sandı ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Zor rahmat yigitler, zor rahmat kızlar. Gülnaz, şiirler yazganыңны bilem. Şiirini okuyup işittirmesen, bugünkü kemi cevitkenlerine жетmeyen керек болар. Безнең тормыш охшаш табигатькә. Көн дә яңа, төрле таң ата. Иртәләрен кояш күтәрелсә, кичкә табан барыбер ул бата. Күзләр җитсә, салкын яңгыр явып, моң сагышын өсти күңелгә. Шул чакларда ике күзне йомып, кычкырасы килә күкләргә. Кышлар җитеп, бураннарын өстәп, җипшек карлар яудыра җирләргә. Күңелем шул кар бөртекләрен эзләп, очар иде зәңгәр күкләргә. Табигатка яңа хисләр белән килеп җитә гүзәл язларым. Гөрләвекләр агып, кышлар кайткач, тагын бер кат талпына йөрәгем. Ә җайлары үзе бер мөгъҗиза, бар табигат җылыга туена. Сандугашта үз моңнарын суза, үрелепләр кояш нурына. Минем күңел ел фаслы төсле, төрле хисләр кичерә һәр вакыт. Бер карасаң миңа бик күңелле, аннан моңсуланам бер вакыт. Күңел дигәннәрен аңлап бетү, бирелмәгән дуслар бер кемгә. Шунлыктан да авыррак яшәү бу дөньяда бер көндә. Aferin. Evet, nişeginde şuşunday matur, şın көңілден yazılgan ilham жемішін тамашашыларға işittirmeysin. Әлі біз
Өзі бізде бірінші тапқыр іштем. Сізде шулай ма? Бірінші тапқыр білдім де әлі. Шиғыр yazғаны. Көбірек ешарат кәмі жәуітке келегесіз. Онда кімнің кім екенін білесіз. Әлі нинди ашылмаған талантлар бардыр. Шуңа көре сіз барығыз да сірлі. Хатын қыз енді ол әр вақытта да сірлі. Анын шейл яшасаң да көп мыңына аралашсаң маңына бітіріп болмай. Біз ираттар енді башқа шарақ әммәнірәкин. Хатын қыздың бүтін илахилығы, матурлығы, аның самимилігі менә шушы сірлі болып қалуда. Үштір мені ұйғашымға салды. Жер, яна көк, яна хатын кіші. Жернің сірі біті, көк сайға, түбі көрінер мені ашылыр да, хатын кішігіне ашылмас сір, тылсым болып қалыр ақырында. Гениально. Çünkü bu şehir memleketi olur. Бүгінгі күн көңіллерге шаттықлар берсін әлі. Өтіп кеткен күндерден де yaxşıрақ болсын әлі. Бақыт үшін яшигелі бүгінде ертегеде ташып тұра яшәу дәрті. Бақытты yüreklerde baqıt üçün yaşigeli bugünde irtegede taşıp tura yaşar derdi baqıtlı yüreklerde baldıra bil ötkenlerde qaygılı hislerini şatlık aşa baqıt kile bile ol kütkenini baqıt üçün yaşigeli bugünde irtegede taşıp tura yaşav derdi baqıtlı yüreklerde. Hürmetli dostlar, özümüzün konsertlarda sizni kutib qolamiz. Tatariston davlat Shirxam Piv ansambli. Yaratu var yüreklerde sürelmiye şevkışı yaşı izge dileklerde yarata bilgen kişi baqıt üçün yaşigeli bugünde irtegede taşıp tura yaşav derdi baqıtlı yüreklerde baqıt üçün yaşigeli bugünde irtegede taşıp tura yaşav derdi baqıtlı yüreklerde taşıp tura yaşav derdi baqıtlı yüreklerde baqıtlı yüreklerde. Almaz Safin! Hürmetli dostlar, baqıtlı bulunuz. Bugün de, irtegede, bir sükünge de, ömür boyu da baqıtlı bulup yaşayınız. İsen sağ olun, gelecekten şuna çıkınğa kadar. Ayında Jırbi ansambline, anık solistlarına, batır jırlarınız için, biyuleriniz için, mezek sözleriniz için zor iti bir rahmet. Biz sizni yaratamız.